Haga katnyo tari ko rempang arja arpusan. Kasngi ka Pakistan snong it sopair minri sning badan tiang liar slut bat kweng kisnong gibahap hapo karat yap ngar. Kila penlong ya ka common platform na kabenta ka 5 Umroi District Council Constituency mi uwi rangba ban pla haringkat kisaki ya kejingdan ketiu MDC hagi kampen kulmar snong. Hakateka common platform ki balawan banesyem benta ki datang arngot ki kertong UMDC bementa na ke NPP uba rangken sai karbuki baru kertong shimet uba George B. Lingdo. Ya kateka jing say madan ya ki jingdon bentau MDC lapan benapat ba dakaten hong ke maria penkot ya ke common platform hakaba wei rang ba ulawan sakmat ban pensngau ya ke audio recording ke badai ke call record ke badai ke jiakran jong ki rang ba kathan Umroi bat usim ke hima meliem uba ai nams im. Kat kom kejing tep ka bayo katai ka call record yaus hima meliem la telefon dau ba bandari renta tiang hakabe dei bat ka benta ka kenrum kenram hakasnong nong rem nong la dau. To jing sya kendiar nakaliang ka jongi jing sya ngem kwa ban pensngeu ka de kapor. Mar kene kalong ka kam ka basikren. Tang ba jai ban nakaliang jong MDC barim jongi mene la kren habide ba kasin syar kadara po kasnong ka thau. Hapo ka raj i perkoi. Tika e bang kwa banong hang ne kajing siang aku ai berperskeu ke por bodon mu in marba kedeka common platform mo bangi pe ba rung ila ban kali jing kali na bata jungi na bata MDC bala deblong menta reusnem kajing siang na kala jungi kum ki pa ba ngi kwa ai namar mene yong ba nga kum MDC ka krempan kulmar se kisnong ki thau ka krempan kulmar se pokraj hare na kalang jo kisnong bujungi dei UMDC pun kulmar boro si kata po kisnong kajungi namar ngidon ka proof hakajing apa senang nong rim nong daw mo namar gidon ke pro fadin mengilawan lain jumpa karbuki nga berba bandari tatiang isong apa iing jumpa ba bandari tatiang ngi phone sim juga himam lim hadin bani phone sim juga himam lim ongi ba bandari le ya karkodin ngan chukwa ban super scale pitang kan karkodin ke baka ke ba usim himam lim ukren sim ya kan ga jis basan nasi acting sim orang beda order je, tapi ko order mana bayar order tu. Ngam dah pergi ngam ni kudo. Kila kini hukum dah kila long bisa sebab dah kembang mana tiba apa. Jadi order jam susah ban file sim. Mungkin ni letak lah pressure pergi tu lah. Le. Tentang ketang soal ini, nomor usim juga namli muang bayi lah pressure karbuki tu lah. Pihak stun pi nomor mentar, ni ko aban clear ke besar ni. Nomor kene dada idan ne pelai kene. Nomor begini bro kikam keram kum kene alam. Bane ngong kilai sansnem opo jikine opo limba media. Ngong kilai sansnem hadin ta nang kusiem unang skmat dengan jubab ngong ba kilai sansnem ngong MDC jong kamrai kontensi. Nomor kiwan bentuk kelar sakisnang kilai kejuni. Kadi kata ke bang susi jing sang aku abane keren mene dada idan mene ben peske kene ka ke kubur ke ba ila keren hausim juga mamlim. Kiwan bertukuran sekisnong kitau. Kum kini kijaj nengalam bangijit. Kapag pensusi sepok kisnong kitau. Jadi nang takadang hong ngasu kawai kajing kali ngong tayay kandidat independen jungi. Lada piwan, lada pisong kate kesuki. Kae kami pin le kamtam dan takisnong kiraj. Kipadan hapo juga deka Umroi konstruksi jungi berkawai. Hapapan sengawi ke recording uni orang ba ula bu ke jingkeli ladau MDC uang ba un penek pensa ya ka kam sencar kadar te balai pat uba utu kelar ya ka kam snong kam thau bat penlong ru ban pen kulmar ya ka kam snong kam thau ke jing penlong ya uni orang ba ban bu ke ni ke jingkeli ke dei hadien ba MDC ula pet no na kate ke jing yalang da ka ba ai dau ba hab ban be pat syakiwe ki jing yalang